Pozdrav ljudi, telefonski fan ovdje. I dobro da nosim Marvel majicu, jer imamo neke Marvel update-ove prije kraja ove godine. Vrlo blizu prije kraja ove godine, ali ipak prije kraja ove godine. Nažalost, nije najbolji update, ali nemojte me krivo savjet, nije niti najgori. Samo kažem da nije najbolji jer ovo je Sony Marvel update, a ne Disney Marvel update. Da, to je jedan od onih. Uglavnom, tijekom ovog prosinca dobili smo vijest da Sony konačno, nakon svog ovog jebenog vremena, planiraju Sinister Six film. Pa bilo je i vrijeme, Sony. Već smo odavno, ako se mene pita, trebali imat Sinister Six film. Ovaj film se trebali dobiti onak prije 10 godina, ako se mene pita. Ali ne, još ga nećemo dobili i vjerojatno ga nećemo dobiti prije 2025. 2026. Ali hej, barem od 6 dijelova ovog tima znamo njih 4. I ko su ova 4 lika? Venom, Vulture, Morbius i Kraven. Iz Sony svemira. Sada, nemojte me krivo shvatiti, drago mi je da barem znao malo više od pola tima, ali ipak, ozbiljno. Ovo je za sad Sinister Six film koji imamo. To jest tim u ovom filmu za koji znamo. Isuse Hriste. Okej. Znači ljudi, već imamo 2 Venom filma i ako ste zapamtili ta 2 Venom filma, i vjerojatno jeste, Venom u tim filmovima je bio antiheroj, a ne zlikovac. Sada nisam gledao Morbiusa, ali prema onome što sam čuo, Morbius u svojem filmu je također antiheroj, a ne zlikovac. Sada, Vulture ovdje je zapravo iz MCU-a, ali zbog timelina između MCU-a i Sony svemira, kako da se zove, je da je Vulture prešao iz MCU-a u Sony svemir i on je, pa ne želim vam ništa spoilat, ali Vulture je bio zapravo pravi zlikovac od svih ovih, ali on više nije baš zlikovac, ajmo reći. Tehnički nekim dijelom je, ali na neki drugi način nije. Tako da jedina osoba u ovom Sinister Sixu koja je najbliža stvar pravom zlikovcu je Kraven, a njegov film još nije niti izašao. Doslovno izlazi iduće godine. Tako da od 4 lika koji su u ovom timu, od 6, samo njih 3 za sad nisu baš zlikovci i samo je jedan od njih, ajmo reći, najbliža stvar pravom zlikovcu. A čak niti to ne znamo jer, opet, Kraven the Hunter film izlazi iduće godine, tako da niti za njega još nismo sigurni da li je pravi zlikovac. A onda kad smo čuli za ostale filmove koje Sony planira za iduću godinu, a to su, osim Kravena naravno, Madame Web i Venom 3. Sada Venom, ok, za njega znamo, ali Madame Web, stvarno, hoće li i ona isto biti dio Sinister Sixa, jer prema njenom traileru, ona se isto čini kao antiheroj, tako da, kakav je ovo Sinister Six, što bi trebalo biti tim zlikovaca, koji je većinom napravljen od antiheroja. I znam da će neki ljudi reći, pa zlikovac i antiheroj nije baš toliko različito. Ja se ne slažem. Antiheroj je netko ko radi loše stvari iz zbog dobrih razloga. Zlikovci misle da rade nešto dobro, dok ne shvaćaju da rade nešto što apsolutno nikom ne pomaže. Tako da, poprilično nije isto. Tako da, kako će ovo uopće Sinister Six biti, većina ovog tima nisu niti pravi zlikovci, tako da, Sony, iako sam uzbuđen za ovaj Sinister Six film, s obzirom da smo ga trebali dobiti odavno smo trebali imati ovaj film. Tako da sam uzbuđen, ali ipak malo sam skeptičan u vezi ovoga jer koje su šanse da ovaj film bude dobar? I na koji način? Uistinu, eto, nemam pojma. Jednostavno, morat ćemo čekat i vidjet što ovaj film ima za nas. Jer, ako nije ništa dobro,
onda mislim da smo u stranju. Ali za sad ostavimo optimistični jer, ko zna, možda će biti dobro. Ako ništa drugo. Uglavnom, to je to za ovaj video i da ljudi, što vi mislite o me? Jer vi mislite da smo trebali već odavno imati Sinister Six film ili mislite da treba još malo vremena što ćemo, proći još vremena dok ovo ne dobijemo. Ali uglavnom, to je to. Recite mi što mislite i naravno, ja sam tajvanski fan i vidjet ću vas idući put.